Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna hin se du le YouTube income earning hin ve kin ti na. Ko ya ham ti le cookie entertainer ama channel a hi ibol du na. Ye cham pula kona zone again hin vet pe interesting din e hola ma hi je chun. Abula kona zone again hin vet pe ti na kan tim okay ki pa masang kamin su la bonga ki pan ka video ha abula kona zone again hin vet pe jeng ki pa tho kan se na. Direct panatin screen a live aken bol de hin profile loot le hen ti a kisunin let's all smile cookie entertainer same boy cookie hena profile malim ki coin pain anolang ga che le hen kitile upload ga ve le hen 200 video upload hitai na tene 85.8k hin subscriber comedy hin type December 12 2022 at bo na ga ngai to ala china grow mo na to 85.8 k hitai bang chula 100 ve sautin ma silver play button mu lo na ticho direct panatin to a he anolang ga chele hen $73 estimate monthly earning kite $73 apat 1.2k chen chi a hena ngai hon vet diu chu ve potin views langa kon ve le han video views for the last 30 days a hin ve le han 292.799k kiti hin chai hon ga ahlom pen ga le han 219 ga 219 ga hisab le han 2,90,000 tin hena so calculator la do tin 2 lakh chahi rpm wa izat ni tham phet kong chi thei pon na a hin 2 rpm hi 20 apat 50 ki ka la wang hi de hena ya chu abona langong la wa 13 la le hen 1000 views a chu rpm 30 do a le 1000 views a chu rpm 30 hi le 30 thin $1 thin adinga chu 100 ngain 30 chu izat ve hi la 100 di dham ti le 4 time hi le 120 hi thena $1.20 hung thin hen $1 aval jet kinin isu thom kina le thom bal kina hena ya chu izat la du ham ti le 4000 views a chu $1 hung thin hena ma a he ya chu la lew hen 4000 views a chu $1 thina hele ama a hi views izan ham tile 2,90,000 divide by 4000 ga hisab le hen thakna he 72 ahung do na 72.5 in 72 in hisab kit le hen 72 into 18 ga sa sanga le jasigi le som gup hena from pe na he rpm tamale example rpm hung tam kha ale izat ni dham tile 15 ga ki hisab le 2000 views a chu 2,90,000 chu ga divide kit le hen 2000 $145 hum do na $145 into 8 0 11,000 watt he thakana income he na chu tampen ga hisab la chu chilai ki ka wan chu a video upload pu a chu de na aha upload na le thi a views tam le dollar tam de na chu hen ki pa bula kona zone ge hen pe jen ki pa thu ken se ki pa